جبو داوی آنینا لخلافتا چتین داعش تنه 2 کیلومتر مایه چتین دورلی تنگ بونا خورا دستی شهروانان دیکن. یه پیگر راگاند ماچله ده 552 چته او اندامین میتا ترکیه هاتنه گرتن. جبور ریبر اوجران او پشتوانیا به چالکیا لیلا گوونره لسرانسری باکوری سوری چالکی هاتن دار خستن. که جدید سیمین سالوگرا کمکوژا جزیره بوتانی ده گوت تکوشینا شیدین جزیره چافکانیا تکوشینا میه. لونزوئلای سینیالین شری لشکری تداین امریکا با آوه که اشکره گفل ارتشی خوار. جنابان نوچان یارونای تیوی دما خوش به بینرینی هیجا ما بسر نوچین خو دست پیکر نهارجی برفره نوچین مین دانی واری. قنا خداوی یا پینگوا باگرا جزیره او کو ایدی دو حتی 3 کیلومتر چارگوشت دستی چتین داعشی ده مایه دوام دیکه دو دورگرتنا چتین داعش ر ایدی دو کمک چتین کو خواستن دناوا کوجبران ده کمکوژه که پیگ بینن او اوچته هاتن به باندور کرن لآلیه که دنجی هجماره که چتین داعشین کو به اصلی خو عراقینه خو رادستی شهروانین قصدی کرن. قوناغا داویا پینگاوا باگرا جزیره دوامه او ایدی جد 2 حتی 3 کیلومتر چارگوشه دستی چته آنده مایه. شروانین قصده دورلی چته این دواجاروکا باغوزا جورین ایروشلات هجینی ده تنکریه. روزانه به دهان مالبات او سیویلین ده هریمی ده دراوین او بر به هریمین کجالی شروانان و هاتن ارزگار کرن و تین. چته این داعش هجی دست بکریارین در مرووی دکن. شویدن کمک جه چته این کجا 7 کسان پیک دهات هاول ددام با آوائی کی و شارتی در سینا و کوجبران ببین و کمکوژیه که پیک بینن. اف کما چتهان جالیه شروان قصده و هاتن کشتن. شروان قصده رو بار حسه که تکلداری مجاری آخوی. ریش کرن و ویدری سی ریش کرن. حوالا 2 کشتن جی ایدن طایره لیاستن و ورجی حوالا جی نو کرناس کرن ویدری وان کشتن. نهایی ولو هاتن جبونا سیویلا ویدری بکشن ریش کرون. اما حوالا جی وان گور چی کرن وان کشتن ویدری. هاتن جبونا سیویلا بکشن. خو حوالا جی برسفداوان جوان ویدری کشتن. لآلیه کی دنجی هجمارک جه چتین داعشی کو به اصل خو عراقینه خورادستی شروان قصدی کرن. دوه جی بینزارو که دنوا چتین داعشی ده کناوی اشبال الخلاف لوان کرنه خورادستی شروان قصدی کرن. جه فرماندارین قصدی عدنان عفرین دوی چارجوه ده آخوی او دیار دکه کو حتا او سیویلان بگشتی رزگار نکن او گاوا داوی ناویجن. یعنی سیویلک دوندر دهی ام نکارن او سیویل به گناه واره کشتن نوا بشری ده. خاصة روجای کمی ده اف حمله مدرس بکر جبی خلاص کردن سیویل بول سر بنگاوزی و گلی به مجلس داعش خلاص بکن امی سر واسه ما حمله کیوسا باگر کرد یعنی مع عاصفات اللي بدأ يكير مع حمله يكير لجوري فيجي نعم بدأ يدبينن هاجر سيفيلك دوندر ده بإل بيشامة بأصلاً كهام جافا كي بيجا بافين كانجي اف سيفيل اللي بدأ مدار خسن دربا مع قرودورك جوان رباكر بريبازك جدا آن ریوازش خور پیدا کردن در واسی نابقه سدی بون بدم حمله دوام بکن و میتعاشی بتونه بکن یعنی براستی داوی کردن داعش بلی قناغا داویا پینگوا باگرا جزیره لبرکن داوی ین چتین داعش لدیرا زوری دوام دیکه نواند راگاندنا قصد جی انجام شری 24 ساعتین داوی اشکره کرد لگوری وی 15 چته هاتنه کشتن. ناوند راگاندنا قصد انجام شری 24 ساعتین داوی اشکره کرد لگوری وی لگلک انیه نابرا شروانان او چتین داعش شر درکتیم. ده انجام شر ده گلک چته هاتنه کشتن. هر وها شروانان دست به اپراسیونین پاکش کرنا هریمی کرنه. تیمین آریگ کرنا ماینان جی گلک بر همین چتیان بیباندور کرنه. ناوند راگاندنا قصد لسر بیلان چوه شر جیف آگاهی دام.
15 çete hatine kuştin balefrین koalisyonê 22 caran êrîş pêk anîne heftirên leşkeriyên ku çeteyan bikartanîn jî hatin qut kirin stasyoneke sotemeniyê ya çeteyan hate rûxandin û 4 noqteyên çeteyan jî hatine tunekirin. Di meha Çileyê de gelek derb li komên çete û mîta Tirkiye hate xistin navenda ragandin û çapemeniyê ya YPG jî bilançoya meha Çileyê eşkere kir li gorî vê 25 operasyon hatine li darxistin û 552 çete û endamên mîta Tirkiye hatine girtin. Navenda ragandin û çapemeniyê ya YPG, bilançoya meha Çileyê operasyonên şervanên YPG û YPJ bi daxuyanekî nivîskal ser malpera xwe ya fermî eşkere kir. Navendê diyar kir ku di meha Çileyê de derbên giran li çeteyên Daişê û Mîtê yên ku di nava planên çetewarî de bûn xistin. YPG di berfirehîya daxuyaniyê xwe de wiha got. Têkoşîna YPG û YPJ ya parastina Rojavayê Kurdistan û Bakurê Sûriyê li dijî her cûre hevildanên dagirkerî û çetewarî bê rawestan dewam e. Di pêngava bagera Cezîrê Dêra Zûrê ku li dijî çeteyên Daişê tê meşandin, hêzên me birista xwe ya pêşengtiyê radibin. Yekîneyên antîteror û tîmên operasyona taybet jî, operasyonên xwe yên li hemberî şaneyên ve şartiyên çeteyan, bu operasyonên taybet pêşîl gelek êrişên çetewarî tên girtin. Du operasyonên taybet de terorîstên ku plankirin û pêkanîna êrişan de cihê xwe digirtin, bêbandur kirin. Li gorî navenda ragandin û çapemeniyê ya YPG, bilançoya meha Çile wiha ye. 25 operasyon hatin li darxistin. 552 çete hatin girtin. 8 êrîş hatin astenkirin. 8 çalakî hatin li darxistin. Di van çalakiyan de çeteyek hat kuştin û 5 çete jî birîndar bûn. Navendê di daxuyaniyê xwe de ragihand ku di dem û li cihên cuda 10 şervanên wan şehîd bûne. Berê netewên yekbûyî ji ragandin ku hîna xeteriya çeteyên Daişê li Sûriyeyê heye di heman çarçoveyê de netewên yekbûyî derbarê rewşa sivîlan li herêmên dibin dagirkeriya çeteyên Daişê de jî hişyarî da. Daeş di berîkên dawiyên Dêrazorê de asêmaye. Netewên yekbûyî ragihand ku hîna xeteriya Daişê li Sûriyê li dar e. Tîma çavderî ya ceziyan li netewên yekbûyî têkildarî hebûna Daişê û xeteriya wê li ser herêmê raporek amade kir. Di raporê de ev xal hatin destnîşankirin. Hîna xeteriya Daişê li Sûriyê li dar e. Navbera çarde heta 18,000 çeteyên Daişê li Sûriyê û Iraqê hene. Di nav van de 3,000 çeteyên biyanî. Li gorî rapora netewên yekbûyî zexteke leşkerî li ser Daişê heye, lê hîna jî dikare êrişên dijber pêk bîne. Di heman çarçoveyê de netewên yekbûyî derbarê rewşa sivîlên li herêmên dibin dagirkeriya Daişê de hişyarî da. Berdevkên nûnertiya giştiya netewên yekbûyî Stefan Dujarric têkildarî mijarê di kongreyeke çapemeniyê de axivî. Stefan Dujarric diyar kir ku fikarê netewên yekbûyî derbarê çarenûsa sivîlan li başûr û jilatî Dêrazorê heye wiha got. Zêdetirî 25,000 kes ji herêma Hecîniya Dêrazorê gihandin kampa Hûl Alhesekê. Ji 22 kanûna 2018 nêzî 10,000 sivîl gihan kampê. Niha hejmara sivîlan li kampê gihandiye 35,000 û ev jî pir zêde ye. 35 zarokan jiyana xwe li ser rêj destan e. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesede di berîkên dawiyên çeteyên Daişê li Dêrazorê şerekî dîrokî dimeşînin. Yek ji fermandarên Qesedê ji televizyona me re ragihand ku heta yek sivîl li wir hebe ew ê bi baldarî tevbigerin wan sivîlan rizgar bikin. Bilê Komîteya Hundirîn ya Bajarê Reqa û gundawarên wê biryarnameyek derxist ku têde qedexeya derketina derve hate ragandin. Komîteya Hundirîn ya Bajarê Reqayê ji bo parastina ewlehiya Bajarê Reqayê derketina derve qedexe kir. Di biryarnameyê de hatiye gotin. Qedexeya derketina derve li Bajarê Reqayê ji 6 Hesbata 2019 hatiye ragihandin. Biryar wê di meriyetê de be heta rakirina qedexeyê. Em bank li şêniyên Bajarê Reqayê dikin ku bi me re bibin alîkar û biryarê pêk bibînin. Yên li gorî biryarê tev negerin wê rastî lêpirsînê werinanîn. Komîteya Hundirîn ya Rêveberiya Sivîl ya Demokratîk ya Herêma Tebqê jî qedexeya derketina derve li ser bajar rakir.
برخوادان هفسروکا KCD لیلا گوون ایرو دروژا خویا نوتی دوان ده جبو پشتریا وی برخوادان اوز شکاندنا تجریدا لسر ریبر اوجلان و هدپ لمرسین نه ثبات جمیتینگه که جرسی لدار بخه. برخودان هفسروکا KCD لیلا گوون آب آرمانجا تجرید کرنا ریبر اوجلان بداوی ببه در باسی روژا نوتو دویمین بو. روشا تندرسیا گوون روژ خراب درده به. حتی آنها 11 کیلوان لخوا کم کریه. هر حال گرتی که هنجی 293 گرتین سیاسی دیگروا برچیبونیا بیداوی و بیدور وگردنه. چالاکیا گرتیان ایرو دروژا 54 بو. دستگداین و پشتوانیا بوان چالاکیان رجی هر روش خورترده به. چالاکیان و بتیا وکیلین هدبی علاوه یا KCD جبو پشتوانیا لیلا گوون و گرتین دیگروا برچیبونه ده دروژا هشتمین ده دوام دیکه. هفسروک گشتی هدبی سزای تملیجی دیار کر به تجرید کرنا ریبر اوجلان را ولات به تمامی هاتیه تجرید کرن و گوت ام دکارن داوی لویروشه بینن خمساریا لگروا برچیبونه پرسکریکان نتنی مزندکه هوالین مین دگروا برچیبونه دنا دخنا و خطریه اگر روشکن نباش بقومه و دستلاتداری جویه که بر پرسیار به جبو پشتگیریا بر خودانا چالگران و شکاندنا تجریده لسر ریبر اوجلان و هدبا مرسینه نه ثبات میتینگ که لدار بخه میتینگ بسلوگانا عدالت آزادی و دموکراسی و وره لدار خستن. هفسروک هدبا مرسینه مصطفى اشک بانگ لهر کسی کرکو تولی میتینگ ببنو گوت دوی کسین آشتی خواز و آزادی خواز جبو داوی لتجرید وره تولی میتینگ ببن. هروها نویسکارا فمینیستا ایتالی فرانسیسکو گارگالو یا به اصل خوش مکسیکایا جبو لیلا گوون پیامک شاند. پیاما گارگالو هایا چالاکیا گرتیه که کجمروان را بویه هیوی و جبو آزادی خو بدست بخه جیان خو بگروا برچیبونه کریه نواریس که جسارتک مزنه. بسلوگانا امی تجرید او فاشیزم بشکنن او نتویا دموکراتیک مسوگر بکن کنگراستار لحریما جزیر او فرات جبو شرمزار کرنا کمپلو ناو دولتی یا لدجیر ریبر اوجلان چالکی دار خستن ده چالکیان ده تجرید لسر ریبر اوجلان هات شرمزار کن او پشتگیریا به چالکیا لیلا گوون او چالکین ده گروا برچی بونه ده جی هات نشاندان. به نزدیکبونا روژا رش انگو 15 سباتی را کنگراستار لسرانسر باکوری سوریه دست به چالاکیان کر. جنین لحره مقامشلو لستاد هیسم کوچو کومبون و متینگک لدار خستن. دمتینگی ده به ناوی کنگراستار داخویانی هات خواندن. جیانه وکو کلی تکوشینه بین دست کردن کو ام بکاربن بری بردی آزاد ولات آزاد گل آزاد سبروش آزاد با افرینن. پشتی داخویانی اندام کوردیناسیونا کنگراستار فوزا یوسف آخوی. 20 ساله 20 سال لسان خوام در باس ببن 20 سال دخوازن وینا گل کرد وینا جنان وینا گل رجلات ناوین دی شخص ربرا بود چرمخ بگن و محکومی 4 دیوارا بگن 20 سال لسان اشکنجه امرالی در باس ببن 20 سال لسان رونشی کی مزن رونشی اقول همه مروباتی عادی پیش خستن 20 سال لهمه و به خدانی کی مزن هی جنین لحری مفراتجی کمپلویا 15 سبات شرمزار کرن. جن لپارکا 19 تیرمه کومبون و متینگک لدار خستن. اندام کوردیناسیونا کنگراستار آسیا عبدالله آخوی. در خدانا ربراته یاد زندانا امرالی دا جبوی آزادی و دموکراسی جبوی عدالته جبوی چاره سرکرنا پرسکره که گله کردستانی و تواهی گلان پشتی آخافتنه جنین چالگر بری خودان قادا جنا آزاد و مشیان لور مش بسلوکانین بر خودان جنان بداوی بو. بسلوکانا امی تجرید و فاشیزم بشکینن و نتوا دموکراتیک مسوگر بکن کنگراستار الشهبایه جبو شرمزار کرنا کمپلویا ناف دولتی یالا دجری بر اوجالان متینگک لنافشه احداث لدار خست.
دمتینگی ده انداما کنگره ستار وحیده خلیل آخوی و گود ده دیروکا 15/17/1999 ده دولت فاشیست با کمپلوی کرنام نتویی سروک آپو گرتن به یکی خواستن گلی کرد تنبکن لی اوی تو کس نکار به گلی کرد تنبکه گلی کرد ده هر دنوات کوشینه دابن لا حياة بدون القائد لا حياة بدون القائد المرأة حرة حرة المرأة حرة حرة بيسلوم جيانا برخودان جيانا برخودان جيانا برخودان جيانا برخودان جيانا قال لي مالك بالك فكري مسج دكا كل شيء ده قد زحمة كده قد فهم كده غلط بله چالکیا گروا برچیبون یا لباشوری کردستان جی دوام دکه چالکیا اندام نونرتیا هدفی یا لباشوری کردستانی دروژا خویا هفتمین هانده ده همان چارچوبه ده شویدن آسایش پده که ایریش چالکیا اندام مجلس اشتراک کرن آسایش جنبن چاف کرن او پشت رجی او درسنوری باجاری هولی کرن ریکخستنا جنین آزادی کردستان رجا که به داخلونیه که ایریشا لسر جنان یا لبرنونرتیا نتوین یک بوی جی شرمزار کرد. چالکیه با ارمانجا شکاندنا تجرید لسر ریبر او جلان لنونرتیا هدپی یا باجار هولی ریحاتی دست بکرین دروژ هفتون هانده گرف جهالی کوما چلیک و جخوندکارین زانینگه و پیمانگه و دور هاته گرتن لسر ناوی کومه چالکگر منظور سیحان آخوی و گروبیجی ام بری هر تشتی سلاوی خواه جبو اول لیلا اول ناصر و همه اول دنین کو نهاد گروی دانه زندان آنیان جی لجدر و هر حوالی کو بدلی خواه بمره سرناو گروب هم سلاوی خواه جواره دشینن چالکیا بیدم و بیدور وگریا اندام نونرتیا هدپی لباشوری کردستانی ناصر یاگیز جی دومه تاوی روشاویا تندرستی خرابه جی لیدیسا به اصرار کو چالکیا خواه بدومینه شویدن آسایش پدکی ریشی چالکیا جنین مجلس اشتار آلی برنونرتیا نتوین یک بویا هولی کرن. آسایش جن بن چاف کرن و پشت رجی او جسینور هولی درخستن. جنان هلوستا پدکی بداخویانی که شرمزار کرن. داخویانی جالی اندام مجلس اشتار او کمیته چالکی لیلا آرزو ایلهان و هات خوندن. آرزو ایلهان گوت وصا دخویا کو جدر وی هولیری هری من دن این کردستان وکا خاکا کردستان ناین پجراندن لی چد به بلا به امی بشیوازن جدا چالکین خواه بدومینن. کتکارن تندرستی و کمیته گروا برچی بونه یا مخموری جبورا کرنا تجریده لسر ریبر او جلان 6200 امضا و دوسیاک رادستی نونرتیان توین یک بویا هریما کردستانی کرن. تکلداری مجاری اندام کمیته کارن دربه یا مخموری بیوار اونور آخوی و گوز نونرین نتوین یک بوی دیار کرن کو اویوان امزیان و دوسیای بشین ناوندا سرکه یا نتوین یک بوی. ریخسنا جنین آزادین کردستان رجا که جی ایریشا لسر چالکوان جن این لبر نونرتیا نتوین یک بوی شرمزار کر. رجا که بانگ لحمو جنان کر کو هلوستا خونیشان بدن. چالکیا گروا برچی بونیا لشنگالی جی دروژ 32 ده. ایرو جی چالکی جالی ماموستاین زمان دایی که واحد دور گرتن. گرفا برچیبونه یا بداوی او بدور وگر یا لستراسبورگ یا فرانسه جی در روژا پنجویسیان ده چالگران گوتن تبلیبونا چالکی نابه نصیبی هر کسی پلیسین آلمان هولدان چالگر مصطفى توسکان بنچاو بکن لهمان باجری آلمانیا لباجری گیز سنه جی هر وها محمد شریف ناریمان جی دست بگرفا برچیبونه کرد. ناونیشانێک din a çalakya grava birçîbûnê ya bêdawî û bêdorveger a lavajarê Strasburgê ê Fransayê ye. Ev pênc û sê rojin çalakya çarde Kurdistaniyan didome. Çalêger Avyas Ece yê li Strasburgê di geravê de ye li ser tevlîbûna xwe axivî û got. Rêber Apo ji bo me tê dikûşe. Divê em jî rêberê xwe bi tenê nehêlin. Ev yek jî tê wateya xwedî derketina li xwe. Her wiha çalêger Kerem Solhan jî nerîna xwe wiha ve got.
گلو خفدا بکم از کاربم ببم رونیک یان جی از کاربم داویل تاریتیه بینم یان نا دخوازم اف تاریتی جهولی رابه به همان آرمانجه شیار خلیل جی لباجار نورنبرگ ای آلمانیای اف 13 روژن دگراوا برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگرده یا اندامین پارتیزان سردانا خلیل کرن دکتور سینان آیدن جی روشا تندرستی خلیل کنترول کر و دیار کر کو خلیل لخوا کم دکه مصطفی توسکان ایل دیسبورگی اف 26 روژن دگراوا برچیبونه یا بیدم و بیدور وگرده یا پولیسان به حنجتا کو ایلک بوینه او جلان لسره لیه هولدان توسکان برجاف بکن ریوبرین کوماله دیار کرن دسواردانا پولیسان نحقوقیه و سری لدادگریه بدن لباجار گیستانه آلمانیه جی کرده که ولاد پاریس ای بناوه محمد شریف نارمان دست بگراوا برچبونه کر چالاکیا یوسف ایبا یا به همان آرمانجه لباجار تورنتوی کانادای روژا 26 و یا امام شیش آل گالار آبریتانیا جی در روژا 53 ده دومه دایکن جو کردستان سردانا ایبا کرن دلال دل قناونم نظام کانی دلال سوا پازارا وی دلاری 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 دلال سوا پازارا وی دلالی یا دل من کانی نده نده سینه چارکین گروا برچیبونی لسرانسری اوروپای بلاو دبن او پشتگیریا بوان رجی روژی زیدتر دبن ده چارچوبیا برخوادانا لدشی تجرید لپنج باجارین اوروپای چارکین جور به جور هاتن لدار خستن. جبو پشتوانیا ببرخوادرین گروا برچیبونی را لپنج باجارین اوروپایی چارکی هاتن لدار خستن. لباجار برن و زوریچ این سویسرایی کردستانیان مش و متینگک لدار خستن. کردستانیان لباجارین برلین، هیلدشم و بودنس ین آلمانیای جی لقادان بون. لانگلستان جی به بشتاری سوپین جنان کامپا جنولوژی پیک هات و چاروجان دوام گر. جنین فامینیست، چپ، آنتی فاشیست، آنتی کابیتالیست و خودی پرسپکتیفین جدا ین جباجارین جدا تبلی کامپی بون و تجربه ین خویین تکوشینه پاروکرن. جنان برخوادرین گراوا برچیبونه جی سلاف کرن. لالیه کدن کمک جرو شنبیرین لسویده جی پیشگیریدان چاله کرین گراوا برچیبونه و بانگلیه کتیا اروپایی کرن جبو شکاندانا تجریده بکوین هولدانان. نویسکارا فامینیست آج ماکسیکای جی فرانسیسکا رگالو جلیلا گوون را پیامان دستکنای نشاند. جبو شکاندانا تجریده گران آل سری بر اوجالان و پشتگیریا برخوادرین گراوا برچیبونه لباجار همبورگ، دیسبورگ و بونه ین آلمانیای مشین دریج دست بگیرن. آزاد بکن. سروی شیاری ام مشا درج دکن مشا ما سه روش او بردوام کن ام تبایی بانگوازی گل خود کن خواهدی درکتنا ربر اپو خواهدی درکتنا روشلاتا نابینه خواهدی درکتنا ربر اپو آزادیا روشلاتا نابینه لعفرینی ماینج به عربه کاتشتین دولتا ترکیه داجر کر و تقیه او ده انجام ده سیچتین فرقت الحمزه بریندار بون چفکنه که جهری ما عفرینی جا آجانس هواری را گاند کو ایرول سریه باسوتی یا نافچه شیراوی کانتونا عفرینی ماینج به عربه کاتشتین دولتا ترکیه و تقیان چفکنیان دیار کرن کو ده انجام تقینی ده سیچته بریندار بونه حتی نها ته زکی تقین لخواه نجرتیه لعفرینی دولتا ترکیه داجر کرده بن پیکرین خوین جور به جور ده دوام دکه رواندنا سیویلان روخاندنا گورستانان دزدریش کرنا خانین و هر وها دست سر کرنا مال و ملک شینین عفرینی جیج خواه یک جچاندین دولتا ترکیه داجر کرده و ده دوسیا که حوالی ما آمده کرنه دشی جاره کردن بالتیک شاندن سرویه کین رواندنا سیویلین عفرینی جالی چتین دولتا ترکیه داجر کرده دومه چافکانین لهرمی دیار کرن کودناوا دروژن داوی هجمارک جه سیویلین باجار عفرینه هاتن رواندن. لچرخره اماراته چتن ولاتیک بناوه مصطفی سنه جگون ده جلمی نافچه جندرسه رواند. لکولان ملاهیجی چتن ولاتیک جگون ده بیخچه یه نافچه بلبله تاوی دک کرنوی رواندن. دوی وره بیرخستن کو بن پیکرنن بوی آوائی دبن چافدریا دولتا ترک داگر کرده تکرن. آرمان جویه گیجی استاندنا پریان جوالاتیان و درخستنا وان جی وارن خویه. آوای دن ابن پیکرنان روخاندنا گورستان سویلانه.
چتین بناوی المنتصر بالله لگند حبویا نافچه مابتا گورستان گند روخاند. هر وحاج 35 خانیان بهتری 10 خانیان گند ده انجام ایریشن بالافرین دولتا ترک آداگر کر لدیج عفرینه هاتن هلوشاندن. لگند تلفی نافچه جندرسه چتین ناهلن ولاتی و گرن مالین خواه. هات زانین کو خانیان ولاتیان و گوهرین کوزن کنکرنا سوالان. جخوا دولتا ترک آداگر کر بریا دمکه لوی گندی بارگه کلشکری جی آواکر بو. گند تلفه جشست و 5 خانیان پکته تن مالباتن 12 خانیان و گریانه. اوزی پشتی کوچتین بناو فرقت الحمزات گلک پره جوان ولاتیان استاندن. لناوین دا ناوچه جندره سجی چتین دست براکرنا برجن شرکت MTN کرن. لگوری آگاهیان و دولتا ترک آداگر کر برجن تلفونه ین شرکتین ترک سوار بکه. برب سوریه که نناوندی و دموکراتیک و یکمین کنخباتا دانوساندران لباجره حلب جعالیه بیرویا مسدی حلب و تیلدار خستن. کم خبات به بجدار بنا 67 کساتین جی پارتیان این سر بخوار روشنبیر کساتین اولی اونونرین اعلان دست بیکریم. دست بیکی هفسروکا مسدی بیرویا حلب میری شبلی جاخوی اوها گوت. هیزین مدرنیتی کپیتالیست آرمانج دکن کو آلوزی کورتر بکه او پشتگیریه ده هیزین تاری لسوریه. هیزین افنتوی او هرمی به دستوردان آخواه جعالوزیا سوریه را دخوازن تنی آرمانجین خواه پیگ بینن. شبلی دست نشان کرکو به پروژه مسده و آلوزیا سوریه وره چاره سرکن او چاره سری و لسر عرد سوریه جی پیک وره کم خباتا دانوستاندنان دوام دکه. کمیسیون کارین هلبجارتنی یا HDP لسر قیدا بگومان هلبجارتنی راپورک آمده کر در راپوری ده هات دیار کرن که حکومت فاشیست یا AKP و MHP لدورین کردستان ین کو و تیگ بچن زیده 14,000 پولیس و لشکرین خواه بجه کریه. کمیسیون کارین هلبجارتنی یا HDP در راپورا خود وها گود ده انجام لیکورینا دسته هلبجارتنی یا باجر و نافچیان ده لشازده نافچیان هاتیه تثبیت کرن که قیدا 12,499 هلبجیران هاتیه گوهرتن او قیدا هلبجیری یا زیدتری 1200 هیزن اولکاری هاتیه راوستاندن. ل 28 نافچان جه قیدا 19,421 هلبجیری تاوی کلی که تیرکر نهاتیه کرن جی هاتیه رد کرن. قیدا 4,242 کسیان ل 13 نافچان لیکولین او گوهرتنه که تیرنکر هاتیه کرن. قیدا 24 هلبجیری هاتیه راوستاندن او قیدا 41 هلبجیری جی هاتیه اکتیف کرن. لگوری راپوری 14,294 هلبجیرین کو جه قیدا وان هاتیه گوهرتن جهیزین دولتا ترکیه. کنگره جواکا دموکراتیک کجدی به وسیله سالوگرا کمکوژیا جزیره بوتان دا خوانیکا نویسکی و شانتو گوت تیکوشینا شهیدین جزیره چافکانیا تیکوشینا میه هر وها دادگاه مافی مروانی اوروپای جی تکلی هویتیا گران آل جرزمینا جزیره کو سوچین گران این شرلی چی ببون سرلیدانا جبو اورهان تونج قبول نکر. ایرو سیمین سالوگرا کمکوژیا جزیره یا کنگره جواکا دموکراتیک کجده به وسیله سالوگرا کمکوژیا جزیره داخوانه که نویسکی وشاند. کجده داخوانه خدا و هاگود. AKP MHP اتفاق خواه لسر دجمناتی لدیجی کردان آوا کرنه. 2 سال بره داخوازا گل کرد آخواره و بریاکو داخوازا هری راوا و دموکراتیکه با هدف ایرشین گران. پشتی بر خدانا لستور جزیر نصیبین شرنخ هزخ و هر وکیدن گلک باجار و نافچه ین کردان هاتن هلوشاندن و ایران کرن. زاروکو جنجید نبده به صدان کس هاتن کشتن. لجیر زمین جزیره نزی 300 کردین سیویل با آوایکی هوانه به توبان تانگان هاتن شوتاندن. دسیامین سالوگرا کمکوژیا جزیره ده امد شخص محمد تونج آسیا یوکسل ده بر خودرین خوره و بری حمیان بریزداری ببیرتینن. لعالیه کی دن دادگاه مافی مروان لسر قتل کرنا 137 کسان کو سال 2015-2016 لجیر زمین نافچه یا جزیره یا شرنق پیکاتیه بریارا خواده. سرلیدانا نابوری بریان نهاج آلی محمد تونج و جبو برایوی اورهان تونج هاتبو کرن. پشتی گو محمد تونج و اورهان تونج سباتا 2016 هاتن قتل کرن سرلیدان هاتبونو کرن. دبریارا دادگاه ده ها دیار کرن که تیکلیا بن پیکرنا مافی مروان آدم قدخیا در کتنا در و 36 دوز هنم.
سرلێداران ئەو هێلا دەرخستنا پێشکۆ دەربارەی ئۆرهان تۆش خالا دویەمین ئا پەیمانە مافê mirovana a Ewropayê ya derbarî parastina mafê jiyanî û kesên mirî lê pirsîneke serbixwe nehatiye kirin. Di serlêdanê de her wiha hat gotin qedexeya derketina derva jî bên pêkirina xala peymanê ye. Dadgehê di biryara xwe de got riyên hiqûqa navxwe neqediya ye, riya serlêdana şexsî ya dadgeha distûrê vekiriye. Dadgehê di encamê de bi yek dengî biryar da ku serlêdan neye qebûl kirin. Kesên ku li herêma bedînan ji ber nerazîbûna li dijî dagirkeriya dewleta Tirk ji aliyê hêzên PDK ve hatibûn bincavkirin hîna nehatine berdan. Her wiha parêzerên girtiyan jî dibêjin ku kesên ku hatine girtin wê di demeke zû de neyên berdan. Li aliyeke din jî navenda metroyê ji bo parastina mafya rojnamegeran jî xwest ku kesên di raperîna şêla dizê de hatine bincavkirin di zûtirên dem de jî serbest kirin berdan. 23 çileyê de encama bombabarana artêşa Tirk a li dijî gundê Hêtûtê û geliyê Reşava çar sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Xelkê şêla dizê jî 26 çileyê li dijî komkujî û dagirkeriya Tirk bi tevlîbûna şêniyên Dêralok, Hêtûtê, Siriyê û gundên derdor li ser baregeha artêşa Tirk a Siriyê de girtin û şewtandin. Leşkerên Tirk jî gule berdabûn ser xwepêşandaran û di encamê de zarokek 13 salî û kesek din şehîd bûn. 27 çileyê jî xelkê şêla dizê xwestin piştgiriyê bidin kesên ji aliyê PDK ve hatine girtin. Lê asayîşa di hokerê neda û gelek kes hatin bincavkirin. Navenda metroya ji bo parastina mafê rojnamegeran, têkildarî kesên ku lê bedînan hatine bincavkirin daxuyaniyek nivîskî da. Di daxuyaniya navenda metro de wiha tê gotin. Ew çalagerên lê parêzgeha du hokê lê dijî hebûna leşkerên Tirk ên li ser xaka Herêma Başûrê Kurdistanê xwepêşandan kirin tu sûc nekirine. Divê hemû çalagerên hatine girtin werin berdan. Nabe ti kes ji bo xwepêşandanên medenî bikevin girtîgehan. Lê parêzgeha du hokê nêzîkî heftî çalager, rojnameger û welatî hatin bincavkirin. Piştî vê jî bi zextin xelkê û aliyan hinek rojnameger û çalager bi kefalet heta roja dadgehkirinê hatin berdan. Lê heta niha 18 kes di girtî gihandine. Endamê tura parêzerên xwebexş û parêzerê kesên hatine bincavkirin Omîd Mihemed axivî. Omîd Mihemed diyar kir ku dadgehê ji wan re gotiye ku hîn lêpirsîna wan bi dawî nebûye. Lewma wê kesên hatine bincavkirin zû neyên berdan. Çalekiya nobediya Şengaliya ji bo vekirina korîdora mirovê ya di navbera Şengal û Rojavayê Kurdistanê de di roja pazdeyan de ye Şengalê eşkere dikin ku heta korîdor neyê vekirin wê çalekiya xwe dewam bikin. Bi sedan şêniyên Şengalê ji navçeya Xanesûr û Sinonê ber bi barergiyên leşkeriyên artêşa Iraqîya li Xanesûrê ve meşiyan. Şengaliyan gotin ku heya ku korîdora mirovê neyê vekirin wê çalekiya xwe dewam bikin. Di sêyî Sibatê de her wiha Komîteya Tendurustiya Şengalê jî bi daxuyaniyekê diyar kiribû ku piştî girtina korîdora mirovê li nexweşxaneyên Şengalê derman nemana û nexweşxane jî hatine girtin. Nexweşxaneyên Şengalê ji ber bêdermaniyê hê jî girtîne, welatî ji ber bêderfetiyê nikarin biçin Musul û herêmên Başûrê Kurdistanê. Fermandariya operasyona hevbeşa Iraqê eşkere kir ku wê pêşmerge ve negerên herêmên hatine veqetandin û nûçeyên li ser mijarê jê derewand. Fermandarî operasyona hevbeşê Iraqê bi daxuyaniyekê eşkere kir ku hinek dezgehên çapemeniyê diyarkirine ku wê Serokvezîrê Iraqê û fermandara hêzên çekdarî yên Iraqê Adil Abdulmehdî erê bikin ku hêzên pêşmerge vegerin li herêmên hatine veqetandin. Lê fermandarî operasyona hevbeşê Iraqê ev nûçe derewand û got ti bingeheke vê yekê nîne û ji rastiyê dûr e. Her wiha berdevkê navenda medya Iraqê Emîd Yehya Rasul eşkere kir ku li herêma Sînê ya parêzgeha Selaheddînê operasyoneke lêgerînê dane dest pêkirin. Operasyon ji aliyê hêzên polîsên Selaheddîn û bi alîkariya balafirên şerîn koalisyona navdewletê ya li dijî çeteyên Daişê pêk hatiye û tunelên Daişê bombabaran kirine. Emîd Yehya Rasul eşkere kir ku di bombabaranê de 8 çeta hatine kuştin û polîsan jî 3 çeteyên Daişê kuştine. Alûsiya li Venezuelayê dikeve pêvajoyeke nû şêwirmendê ewlekariya Netewî ya Amerîkayê John Bolton
بانک ل سرلشکرین ونزوئلا دکه او پشتگیرا امریکای جوان را رادیکینه ل امریکای لاتین جی ایرو جوینک خاطلار خستن. شیورمند اولکاریا نتوی امریکا جون بولتون را گهاند که اگر سرلشکرین ونزوئلای پشتگیری بدن سروک مخالفت خوان گوایدو امریکا و جزایان لوان نبره. جون بولتون لسر مالپر خود تویتک بلاف کر او ها گفت هر برپرسکی لشکری پایه بلند که دموکراسی بخوازه حکومت دمکی گوایدو به پجرینه امریکا و جزایان لسر راکه. بولتون هشیاری دا که اگر برواجویه که ببه امریکا و حساب وانین دارایی به تمامی بگره. شیرمند امریکی اف بانگ لشکران کر ریا راست هلبجیرن. لعالیه کی دن آژانس آفپ راگهاند که ایروی جوینک ناف دولتی لپایتخت اوروگوای مونتویدیو جبو چارەسەری آلوزیا ونزوئلای ورل درخستن. لگوری آگاهیان لگل مجار سروکاتیه و ریلبرگرتنا آلیکارین مروفی جی ورنی قاش کرن. آژانس دیار کر که یکیتی اوروپای 8 دولتین اوروپی و 5 دولتین امریکای لاتینی ول پایتخت اوروگوای بجون. سروک مادورو جی اویه قبول کر و گوت از پشتگیری ددم همو گاوینکو ریلبر گفتگوین ودکن. لبلی سروک مخالفت گوایدو گفتگوین به حکومت رد کر و گوت امتو گفتگوین دروین پیک ناینن. جافکانیه که دیپلماتیک جیکیتی اوروپای دست نشان کر که آرمان جاوی جوینه اوه کوریه که دناور هلوستا ترامپ، پوتین و اردوغان ده ببینن و اویک نتشتکی حسانه. جعلی خواه جیگیر وزیر کاریندر و روسیه سرگن ریباگوف درباره و جوینه ده داخویان یکده. ریباگوف ده داخویانی خود وها گوت ما دخواست روسیه الجوینا ایرو حاضر ببه. لجمر هات راگاندن که تنی کمه هف پیوندی ناف دولتی یا تایبت به ونزوئلای دکار حاضر ببه. ام بهویا کو جوین چارەسەریه که سیاسی بیت دستوردان لشکری دینه. پشتی سی روژان دانوستاندنین لأردن جبر اصرار حوسیان لسر هلوستا خواه تهیوی ده پیمانا سویده ده نما دانوستاندنان دوسیا پفگوارتنا دیل او گرتیان هر دو آلیان جیش شرین لیمنی دکه و قناخه که دنیا دجوار. دانوستاندنین کل اردنه به سرپرشتیان نتوین یک بویتین لدار خستن ایرو در بازی روشا داوی بوم. حکمتا یمنی پیشگیری حوسیان آ پفگوارتنا 200 گرتیان جه هر دو آلیان را رد کرد. حکمت دخوازه همو گرتی ورن بردان او اف دوسیه به تمامی وره گرتن لیبلی حوسی ویه که قبول ناکن تی پایین که دانوستاندن در بازی قناخه که نو ببن آنجی تیک بچن. شوبه که دجوار لگلک ولاتین اوروپای خستیه جبر گریبه لفرانسه زیدتری 1000 کس دناوا 3 هفتهان ده مرینه. آژانس تندرستی یا جمهوری فرانسه راگاند کو جبر شوبه گریبه دناوا یک حتی 21 چله ده هری کم 1100 کس مرینه. لگوری دانیان دناوا 2 هفتهان ده بده هزاران کس لبر گریبه را کرنه سرویسین لزگین این نخوشخانهان. چافکانیان دیار کرن اف جوره شوبه به گرانی باندوری لمروین جه 7 سالی مزندر او زارو کم 5 سالی بچوکتر دیکه. لآلمانیه جبر گریبه دناوا هفته داویه ده به دهان کس مرنه. بلی همه بیشتر نوچین خواه به لیلا گوین دست بکر او ام نوچین خواه به لیلا گوین جی بداوی بکن برخودانیا لیلا گوین نتنی لباکوری کردستانی انگول کردستانی لدروی ولاد جی دنگ ودانه که مزن چکر آرمان چاخواه سرکه جی جبور راکرنا تجریدا لسر ریبر اوجلان بو ایدی برخودانا لیلا گوین بوی ستران او ایددوی سیاست مدار روشنبیر خوزانوان او هنرمندان دایه لباکوری کردستان سترانک لسر برخودانیا لیلا گوین هاتیه چکرین ام به هفره لبشکی استرانجی کهدار بکن. Meşe
çiçeği Leyla, Leyla, barışın ak meleği Leyla. Bir kadın eriyor hücre hücre. Bir kadın düşünüyor şimdi karanlık, nemli ve kör bir hücrede. Başı dik, alnı açık, bakışları keskin. Bir kadın... Ji bo dawî anîna li xilafeta çeteyên Daişê tenê 2 kilometre maye. YPG ragand di meha Çileyê de 552 çete û endamên mîta Tirkiyeyê hatine girtin. Ji bo rakirina tecrîda li ser rêber Öcalan û piştevaniya bi Leyla Güven re li seranserî Bakurê Sûrî çalakî hatin li darxistin. KÇD di sêmîn salvegera komkujiya Cizîra Botanê de got têkoşîna şehîdên Cizîrê çavkaniya têkoşîna me ye. Li Venezuelayê sinyalên şerê leşkerî tê dayîn Amerîka bi awayeke eşkerê gef li artêşê xwar. Belê bînerên hêjema xwastan bültena xwe bi dengê strana ku ji bo Leyla Güven hatine em bi dawî bikin ji xwe weke çalagerên Strasbourgê jî gotiye berxwedanî nabe şansiyê her kesê. Bilem li vir digêjin dawiya bültena xwe danî êvar em dibêjin heta nûçênmeyên dawiya rojê ango saet 11 bimînin di nava xêra xweşê de her şad û bextewar bin.